Proteklog vikenda u Tuzli je održano otvoreno državno prvenstvo Saveza frizera Bosne i Hercegovine. Riječ je o najznačajnijoj frizerskoj manifestaciji koja je okupila više od 100 učenika i vrhunskih frizera iz naše zemlje, Srbije i Crne Gore. Upoznaćete nastavnicu i učenike Mješovite srednje škole Tuzla koji su postigli značajan uspjeh na ovom takmičenju. Sa nama su Ševala Spahić, nastavnica praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi Tuzla. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdravljam sve gledalce TK, a posebno učenike Mješovite srednje škole Tuzla. Sa nama je i Vedran Pavić, dakle tamo negdje u pozadini Vedran sjedi, učenik Mješovite srednje škole. Vedrane, dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Pozdravljam sve gledalce. I naravno Edmir Hajdarević, također učenik ove škole. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? I Amila Hidanović, je li tako? Dobro jutro. Vi ste takmičari, prije svega ste učenici Mješovite srednje škole Tuzla. Ja vam čestitam na rezultatima o kojima ćemo nešto kasnije, a evo nastavnica praktične nastave će najbolje kazati koliko su oni spremni za takmičenja, a da su spremni potvrda je ovo što je Amila donijela u naš studio, to su medalje i ovi pehari koji su na našem stolu. Pa sa svim takmičenjima smo počeli još od njihovog prvog razreda srednje škole, od marta mjeseca. Ovo je 5. takmičenje, ovo naše državno tuzlansko, na kojima su svi učesnici osvojili od 10. mjesta medalje, a prva 3 mjesta pehari. Ovi učenici što su ovdje s nama, oni su osvojili prva, druga, 3. mjesto. U kategoriji punđe njih 3 su. Imamo Lutku iza tamo u Vijenu koja je osvojila prvo mjesto, kategorija mini val, i imamo isto 2. mjesto naša učenica. Dakle, bilo je oko 30 učenika i u jednoj i u drugoj kategoriji. Amila je osvojila u juniorskoj kategoriji, što je veliki uspjeh. Kažete vi nama kako ste vi njih pripremali? Oni će sami kazati šta su osvojili i u kojoj kategoriji. Dakle, ono što je jako bitno da ovi mladi ljudi koji se pripremaju za ovaj zanat imaju maštu, kreativnost i volju da pokažu šta znaju. To je prvenstveno, dakle, njihova volja i želja za ova takmičenja. Sve pripreme se vrše mjesecima. Dakle, ne možete vi za par dana ili par mjeseci dostići ovakav uspjeh. Dakle, mi se pripremamo evo godinu dana za sva takmičenja. Veliko odricanje i njihovo i njihovih majstora i u saradnji sa klubom frizera ne bi ovo ništa mogli postići da nismo članovi od prošle godine. Dakle, kluba frizera i već evo 5. takmičenje u Srbiji, u Bosni i Hercegovini na koja mi idemo i uvijek donesemo barem jedan pehar. Edmire, Amila, Paviću, kako ste vi pokazali tu svoju kreativnost? Evo krenut ćemo od Edmira. Pa, kreativnost se pokazala tako što smo od malih nogu bili zainteresovani za taj posao i što smo vježbali i bili uporni. I eto, trud je urodio plodom. Amila? Pa, baš ljubav prema ovom poslu od malih nogu, ali naravno bez majstorce i njenog poticanja za takmičenjima, njene volje za našim uspjehom ne bi mogli ostvariti ovo što jesmo zapravo do sad. Vedrane, ti si pored, dakle, frizura, ja ću reći, i evo da našim gledateljima objasniš koje su to frizure i to su, dakle, da tako kažem, teme, zadaci koje vi dobijete na takmičenjima, da morate napraviti, dakle, frizuru u određenoj kategoriji, pa ćete zamoliti da nam malo objasniš jedno po jedno. Pa, prvo kategorija mini val, to je standardna kategorija na takmičenjima koja se uvijek javlja. 30 minuta imamo da se navije cijela kosa, što zahtjeva dosta vježbe, štapanje vremena. A ove frizure, to su posebne linije frizura, takmičarskih frizura, koje mi dobijemo od vrsnih majstora i moramo pratiti tu liniju. Najviše se gleda da li smo potrefili liniju i urednost same frizure. Naravno, vrlo je bitno da se stigne na vrijeme u rad, a vrijeme je 30 minuta za izgled. Dakle, za svaku frizuru po 30 minuta? Za svaku frizuru. Bez obzira koliko je zahtjevna u odnosu možda na onu prethodnu. Ostali? Pa... Ova posljednja? Posljednja frizura, crvena. Da. Da, to je isto kategorija punđa koju sam ja radio. Odlično je. Nije da nije zahtjevna, ali sve se da izvesti u roku 30 minuta. Uz vježbu, naravno, i trud. Da. A Mila, imali straha, dakle, dobijete temu, dobijete, kažu, za 30 minuta. Bez obzira koliko ste vježbali i koliko vam je majstorica ulila i povjerenje i snagu i znanje, dakle, vi
vjerujem da imate tu i tremu i da... Pa dobro, trema uvijek postoji i bez obzira koliko god vježbali, podršku imali, trema uvijek ima, ali neke pozitivne. Naravno, ne trebamo sad praviti neki bauk od svega, jer možemo samo sebi naškoditi. Kako prevazilazite tu tremu, da tako kažem? Evo, kazat će nam Edmir. Pa trema nestane i kad počnemo da radimo već. Aha, jer konkurencija je jaka na svakom takmičenju, je li tako? Jes, tad zaboravimo apsolutno na sve i onda se usmjerimo na svoj rad i gledamo da završimo što prije u mogućem roku. A Mila, gledate li kako drugi napreduju, pa da malo ubrzate? Pa gleda se. Ja barem gledam. Onda govore nam svaki 10 minuta koliko jeste. Ali ne gledam što drugi radi. To kad se sve završi, onda gledam, govorim, to mi je konkurencija. To ona bi mogla biti bolja od mene. Ali u toku pravljenja same frizure nema se okretanja, nema se vremena za to. Za to vrijeme vi budete negdje u pozadini, pratite, je li tako? I u tom momentu najmanje gledam. Da li zbog straha ili šta već. Samo da napomenem da su sve ove kategorije po svjetskim propozicijama OMC-a. To je Svjetska frizerska federacija. Znači nismo mi nametnuli ove propozicije. I Mini Val, recimo, koji se već dugo održava u tim propozicijama, nameće taj OMC, što kod nas unazad 10 godina rijetko ko radi, ali mislim da će sad krenuti, da će biti modern ponovo i kod nas. Dakle, ovo su te svjetske propozicije u kojima učestvuju i priznati svjetski žirori koji moraju svake godine polagati taj valjda žirorski ispit. Skoro isto naša kolegica frizerka u Milanu položila taj ispit, znači može svugdje u svijetu da ocjenjuje. Žiror ne smije biti pristrasan, dakle može dobiti crveni žuti karton i ne može ponovo ocjenjivati. Dakle, sve je fair. Sve je fair. Da, što je najbitnije. Dakle, njih troje u našem studiju, vjerujem da ih ima još koji su vrlo talentovani, da tako kažem. Kažete kako ste ih odabrali, jesu li ovo najtalentovaniji učenici ili... Pa u njima sam brzo sam prepoznala. Čim su krenuli u prvi razred srednje mješovite škole, u njima sam prepoznala malo onako malo guraj, hajmo, dok ima, mislim, postičem ja i djecu, druge učenike, samo je to malo teže. Morate stvarno biti uporni u tome, onda moraju roditelji puno biti uporni i biti uz svoju djecu. Nastavnici, lokalna zajednica, menadžment škole sa čelom direktora koji, recimo, odobri naša odsustva ili njihova odsustva sa nastave. Dakle, svi moraju biti uključeni. Ako jedna karika izostane, ništa od tog cilja. Vedrane, kako je bilo naći se rame uz rame sa velikim frizerima sa ovih naših prostora, ali evo i šire, ja sam kazala, frizeri iz Crne Gore i Srbije i Crne Gore, je li tako, i Bosne i Hercegovine. Dakle, velika frizerska imena, da tako kažem, i vi među njima da pokažete šta znate i šta umijete. Jeste, pa prije svega ja bih rekao da to je bila jedna velika čast. Prvo velika čast što nam je neko tako ostvaren, ocjenjivao naše frizure i što su imali čast upoznat te ličnosti i pričat sa njima, čak su nam davali savjete što meni lično mnogo znači, jer ukažu mi na greške, na mane, tako da znam za ubuduće kako da ispravim tu. Prije svega to je odlično. Da, evo Mila će također kazati kakav je bio osjećaj biti sa frizerima na istoj sceni. Pa ja ću prvo da se zahvalim klubu frizera, pošto ja sam učenica srednje mješovite škole, ali sam prešla u kategoriju juniora. To je kategorija gdje su kolege stariji od mene po 5 godina i sad ja se nađem među njima i oni su dosta iskusniji. I onda trema je veća, odgovornost je veća, ali je osjećaj, zadovoljstvo neopisivo. To baš morate da živite, taj osjećaj da se poredite sa nekim vrhunskim frizerima pored sebe. Edmire? Pa isto tako osjećaj neopisiv i eto.
I evo za kraj da nam kažete koje je naredno takmičenje. Pripremate li se već za neko? Mi se uvijek pripremamo, ali imamo recimo sad školsko na nivou cijele Bosne i Hercegovine. To je Festival rada omladine koji će se održati u Bužimu. S tim da smo dobili temu, dakle, mini val. Vježbali smo na školskom takmičenju, imali smo školsko takmičenje u ženskoj kategoriji punđe, isto tako. Međutim, tako su nam poslali poslije školskog takmičenja da će biti u stvari mini val, što mi je drago. Spremni ste vi za mini val, s obzirom na ove kreacije koje vidimo i koje naši gledatelji vide. Dakle, mini val je, čini mi se, ništa sprem ovih punđi koje je napravio Vedran ili Edmir ili nebitno. Dakle, ja vam čestitam na tom uspjehu, želim vam naravno još mnogo uspjeha na drugim takmičenjima i drago mi da imamo mlade, vrsne frizere na ovim našim prostorima koji će naslijediti one starije na kojih smo već navikli. I vama hvala za gostovanje i što ste omogućili da njih troje zajedno sa vama dođu u naš studio. Hvala i vama što ste nas pozvali.